kuva ku munsi w'ejo nibwo haje kugenda hasohoka bimwe mu byagendaga bigaruka ku rubanza rwa Madamu Ingabire Victoire, dore ko yari yaje kugenda yitabira urubanza rwaje kugenda ruburanishwa ku munsi w'ejo, aho yazaga kugenda agenda nk'umutanga buhamya cyangwa se nk'ugiye gutanga amakuru ku rubanza. Nyuma y'uko rero aje kugenda atanga amakuru mu rukiko, urukiko rukaba rwaje kugenda ruhita rusohora imyanzuro ariyo yaje kugenda ituma ahagana mu masaha akuze aribwo yazaga kugenda atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda nk'uko byaje kugenda bijya hanze. Madamu Ingabire Victoire yaba yamaze kugenda ajya mu maboko ataraye, dore ko yaje kugenda atabwa muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Madamu Ingabire Victoire Umuhoza nyuma y'uko urukiko rusange ko urukiko rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Kuva ku munsi w'ejo iburanisha rikimara kurangira, Madamu Ingabire Victoire yaratashye nk'uko n'abandi bose baje kugenda bahita bataha rukimara kurangira. Abantu benshi baje kugenda batungurwa no kumva ndetse no kubana biciye ku mbuga nkoranyambaga z'ubugenzacyaha RIB zaje kugenda zitangaza yuko uyu yaje kugenda atabwa muri yombi, mu gihe ku rukiko bitari byigize byandikwa ko agomba kugenda atabwa muri yombi, ahubwo haje kugenda avugwa ko agiye kuburanishwa ari muri dosiye. Nyuma yaho bagifata umwanya wo kuba bashaka ibindi ibimenyetso nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, byakomeje kugenda bitangazwa hano mu rukiko. Madamu Ingabire Victoire akaba nk'uko tubikesha mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, RIB yatangaje ko yafunze Ingabire Victoire ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ibisabwe n'ubushinjacyaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain ndetse na bagenzi be kugira ngo ishyikirizwe urukiko. Yakomeje igira iti Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho hamwe na bagenzi be ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije guhirika gukurura imvururu muri rubanda. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera mu gihe agitegerejwe gushyikirizwa ubugenzacyaha. Iki cyemezo cyo gukurikirana Ingabire Victoire cyafashwe nyuma yaho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abayobozi ari abanyamuryango ba Darfa Murinzi ubwo yari yatumijwe muri uru rubanza ngo agire ibyo asobanura. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Ingabire Victoire yari yabwiye urukiko ko abaregwa muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka rya Darfa Murinzi, uretse umunyamakuru Sengimana Theoneste washinze umuyoboro bitaga Umubavu. Yavuze ko ariko ko amahugurwa baregwa gukoreramo ibyo byaha atari we yateguye ndetse na Darfa Murinzi ndetse ko atari we awuyazi. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Madamu Ingabire Victoire mu gitondo, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahagije kandi muri dosiye ye y'urubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Urukiko rwasanze ari ngombwa ko aburanishwa icyaha, ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kugira ngo ashyikirizwe urukiko.
nk'uko urukiko rwabisabye. Iperereza rizakorwa mu byumweru bibiri nirirangira Ingabire ashyikirizwe urukiko. Iburanisha ry'uru rubanza rizasubukurwa ku itariki ya 7. Nyuma y'uko rero bije kugenda bijya hanze, Madamu Ingabire Victoire akaba ari mu maboko ataraye, dore ko ubu ngubu nk'uko byaje kugenda bitangazwa n'ubugenzacyaha cyangwa se n'urwego rw'ubugenzacyaha ryaje kugenda ngira iperereza. Victoire Ingabire mu ijoro ryakeye urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko afungiye kuri sitasiyo yarwo ya Remera mu mujyi wa Kigali mu gihe ategerejwe gushyikirizwa n'ubugenzacyaha. RIB ivuga ko yaje kugenda imuta muri yombi. Ibi byabaye kuwa 4 ubwo yitabaga urukiko. Victoire Ingabire, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yabwiye urukiko ko abenshi mu baregwa gushaka guhirika ubutegetsi bwe badakoresheje intambara abazi, ariko ko we cyangwa ishyaka rye atigeze ategura amahugurwa yo gukoramo icyo gikorwa bashinjwa. Urukiko rwavuze ko aya makuru Ingabire yatanze adahagije, rutegeka ko akorwaho iperereza kuko rubona hari ibimenyetso bimushinja nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Kuwa 2 w'icyumweru nibwo urukiko rukuru rwategetse Victoire Ingabire kwitaba akabazwa mu rubanza rw'abantu 9 barimo umunyamakuru Theoneste Sengimana n'uwitwa Serve Sibomana, bavuga ko yari abayoboye bafunze kuva muri 2021. Mu gushinja abaregwa, ubushinjacyaha bwagiye bugaruka kuri Ingabire Victoire buvuga ko yagize uruhare runini mu gutegura ayo mahugurwa, ari nayo ntandaro yo kumutumiza mu rukiko uyu umunsi. Mbere yo kugira icyo avuga, umucamanza mwijwi ryumvikanamo bworoshye yabanje kubwira Ingabire Victoire ko yiyumva nk'umuntu ugiye gutanga amakuru, asabwa n'urukiko ngo ntiyiyumve nk'umuntu uregwa urimo kwisobanura. Ingabire Victoire wari kumwe n'umunyamategeko we Maître Gatera Gashayija yavuze ko benshi mu baregwa muri uru rubanza abazi, ariko nta kintu yigeze afatanya nabo kijyanye no gutegura amahugurwa, kandi ko ayo mahugurwa atanayazi. Yavuze ko we ubwe cyangwa ishyaka rye naho bahuriye nariya mahugurwa yo guhirika ubutegetsi biciye mu nzira zitari iz'intambara. Yavuze ko ishyaka rye rya Dalpha Murinzi ntaho rihuriye nayo kuko atari ishyaka ryemewe, kandi ko umuhate wose yagerageje ngo ryemerwe ntacyo wigize ugeraho. Yakomeje agira ati, iryo shyaka ntiryari kugira icyo rikora kandi ritariho mu buryo bwemewe n'amategeko. Gatera Gashabana yavuze ko umukiriya we yagiye ahura n'inzitizi n'ingorane mu kwandikisha ishyaka rye ritemewe na n'ubu. Ingabire Victoire yabwiye urukiko ko amaze kubona ko arimo kugorwa no kwandikisha ishyaka rye, yasabye komite y'agateganyo yari yashyizweho guhagarika ibikorwa byose byo gushaka abayoboke biri ishyaka nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Cyangwa mu gukomeza barega mu gushinja abaregwa, ubushinjacyaha bwagiye buhuza ayo mahugurwa n'umunsi witwa Ingabire Day wizihizwa buri mwaka na bamwe mu banyarwanda baba hanze bashyigikiye uyu munyapolitike. Mu rukiko uyu munsi Ingabire yavuze ko amahugurwa avugwa mu minsi wa Ingabire Day ntaho bihuriye, ko uwo munsi utegurwa n'abanyarwanda baba hanze kandi we nta ruhare agira mu kuwutegura, uretse ko ngo asabwa gutanga ubutumwa kuri uyu munsi. Nyuma yo kumva Ingabire Victoire, abacamanza bavuze ko bagiye kwiherera bakareka niba amakuru abahaye n'ibisobanuro bikeneye bihagije.
nyuma yo kwiherera abacamanza bagarutse bavuga ko basanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahuye, ko hari ibimenyetso bimushinja uruhare mu byaha abandi bakekwaho bakoze. Urukiko rwategetse ko ubushinjacyaha gukorwa iperereza mu byumweru 2 Ingabire akinjizwa muri uru rubanza nk'umwe mu baregwa.